Balik tiap hari mana pai-pai rau nak jale menantu dan tiap sawanta pai-pai den. Nak berhenti-henti piti keluar aja tiap sawantanya. Dah bakal labian bana lu udah nampak di den mah. Kalabian badan. Bak indak bakal labian. Lu salah bak kumpul-kumpul tuh sekali-sekalinya. Tiap hari yo lah. Piti keluarnya nyale-nyale. Pai KKP kate. Pai KKP bawa. Foto-foto tiap sawanta jajuk yang jali den. Batu jajuk dah. Le tahu dah PKKV itu mah den nak do membayar dah. Kawan-kawan den tuh yang membayar Tanya dah. mengicik leh. Dan mengicik bahas udah kau cemburu dah ya. Halo tuh kalian cemburu nah. Kami padusi-padusi senyoda nak dona jantan pai doda. Tiap sawanta malala aja den. Siang malam malala karajo. Bantu anak dia begi. Tuh iyo dah panik lo lah den di rumah gilo makasuan nak sih dah. Apa lo salah den refreshing keluar bawa sebut kawan-kawan sekolah lama den dulu. Jadi masa lalu dia udah. Itu kamenan di rumah lu. Tanah nasi tuh lu buat sambal lu. Kok pai-pai tabang ayamnya nampak den. Mengicik dah peta bang ayam pila salah saya rumah dek den sado nasi sambal. Mengicik le den. Udah tuh yang tak boleh den PP kamar-kamar udah di rumah sih den tak udah jadi pembantu sih den taruh indah ada niolo main sama kawan den madah kok udah nak mau pernah mau membok den main PKKP do alasan dah anak lasak kecil udah taruh kaden tuh pai den sama kawan den berang lu udah kaden bala udah sebenarnya kok Jadi lah tuh ha. Baju dia waktu lah honggok-honggok tuh. Kali cuci banyak lah, kali lipik banyak lah. lu tolong lah udah cek banyak lu cari tuh udah mau Kau anak yang kena kamen gua. iyo mode itu udah kalau udah